Angsoze ngakhathazeka, angsoze ngakhathazeka, oh siphilela Jakobe 5 verse 10. Bazalwane, thathani isibonelo sekuhlupheka nekubeketela kwebaprofeti laba bekhuluma egameni lenkosi. Khumbulani phela ukuthi ngulabo labaqiniselako lesithi babusisiwe. Nake neva ngekukhuthatela kwaJobe. Niyathi ke ukuthi inkosi yaletha siphetfo sini kuye. Ngobe inkosi inebubele nesihawu lesikhulu. Oh yes, oh yes. The next Petru wesibili chapter 3 verse 8 and 9. Kepha bathandzekako, ningakhohlwa ukuthi lilanga linye enkosini lingangeminyaka leyinkulungwane. Nekuthi iminyaka leyinkulungwane ingangelilanga linye. Inkosi ayibini kugcina sithembiso sayo, njengoba labanye bacabanga ukuthi iyabina. Kepha iyanibeketelela ngobe ingathanzi ukuthi kubhubhe ngisho namunye umuntu. Yes. Kodwa ithanda ukuthi bonke bantfu baphendvuke etonweni tabo. Qhubeka sisina 10 sifi. Kepha lilanga lenkosi liyawufika njengelisela. Mhlazana emazulu ayakwendlula ngekuhlokoma. Tonke tisekelo temkhathi tiyakusha tincibilike. Umhlaba nemsebenzi lekuwo kuyawusha. Oh Lord. Siyalibonga baba wethu onqwele. Siyalibonga ngosemini. Lifunzwe phakathi kwethu baba. Liqwalise ngemandla kamoya oyingcwele. Lisebenze emphefumulweni wethu ngoKristu Jesu inkosi. Amen. Enhlitweni yami bazalwane kunamatheleleni volethi isikhathi saNkulunkulu asifanani nesikhathi sethu. Hallelujah. Isikhathi saNkulunkulu asifani nesikhathi sethu noma isikhathi semuntu. Ubambi sikhathi ngoba siyedlula uhlala noJesu ubike kuye ubike kuye nangomcebo wakhe nangomcebo
kahle nje mfana wami, as you know. Shaye kahle nje. Because isikhathi saNkulunkulu Hallelujah. asifani nesikhathi semuntu. Jesus. Libala No noche. Yesu. Oh, Baka umuga. yonke imihambo yakho ukuba ilunge ifanane yakhe abantu babo abantu abantu babo verse number 5 verse number 5 benokuthula yonke imicabango yakho yonke imicabango efike ibuswe ayi Nkosi yami Jesu. Hallelujah. Oga solungiselwa bazalwane, asihlabelele siyakhuluma. Hallelujah. Sisesikhathini semnikati Awu Jesu. wetintfo tonke. Hallelujah. uNkulunkulu uhlete emaphakatheni. uNkulunkulu uhlete ezulwini lakhe. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu uhlete kuproperty yakhe. Property lahlete kuyo akayikweleti nakamasipara, Hallelujah. akabhadali nerent. Uma sifundiswe lengosi lisitshela ukuthi undli likukhanya. Hallelujah. Kuthiwe makukhulunywa akulanjwa le. Jesus. Netinsuku takhona katibalwa. Hallelujah. It's where God belongs. Oh Jesus. Ila thine sikweleta kuya khona. Hallelujah. Kuya ezulwini lakhe. Jesus. Inthoke lesisitako kuthi siyawufika ezulwini lakhe. Hallelujah. Kubulala isikhathi sethu. Oh yes, Jesus. Sithengisise isikhathi sakhe. Hallelujah. Ngoba tinsuku lesiphila kuto dimbi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We are nearer to 25 December. Usuku inkosi yazalwa ngalo. Lo suku lu celebratewa yithi thina abantu besikhathi sethu. Glory. Kodwa ezulwini alu celebrate lo suku. Hallelujah. Ngoba inkosi yayingadalwa ngalo suku. Kodwa yayifika ngalo suku. Hallelujah. Ngoba akakho umuntu ongasuka la eSouth Africa ayokamba eZimbabwe. Hallelujah. Asuka kusasa ayofika eZimbabwe ngomhla ka-19. Bese kuthi next year mhla ka-19 December bese kathi it's a celebration day. Ya ngoba ushitshe indzawo. Hallelujah. Wasuka kwenye izwe waya kwenye izwe. Sihlabelele thina sathi wehlake umhlengi wethu. Hallelujah. Wafike wafa la emhlabeni. Sasesiyawubuta umhlaba jikelele
kokuthi lo mhlengi ungubani kwathiwa akekho munye kuthasi inkosi yamakhosi walidabula izulu wehlela emhlabeni watowehla watothi dzakala Hallelujah. emhlabeni onakele nakangaka but wanyathela kuwo ukuze isikhathi sakho siphele kuphila isikhathi sakhe Oh, Jesus. Hallelujah. isikhathi somuntu Jesus. asifani nesikhathi kungako bazalwane sibhalelwe lento yokuthi bazalwane ningakhohlwa lento yokuthi ningakhohlwa ichaza ukuthi lento vele niyithole ikhona lokuthi ungakhohlwa kuvetela ukuthi utsheliwe ngako but ngendlela sowenta ngakhona ushaya ungathi kudele waka wakufa kanti lento wayiva kahle that's why amaKristu namhlanje ashisa makaphenduka beda makuqhutshekwa kuhamba Oh, and ungathi akavanga Hallelujah. kuthi kwathiwani kuye Jesus. uthi ke ningakhohlwa Hallelujah. kwekuthi usuku lwenkosi haleluya Hallelujah. alifanani nosuku lwenu usuku nje lodwa kuye lunjengezinkulungwane zeminyaka bazalwane impilo yasemaphakatheni leyo amen kuwe ngoba unesakho isikhathi akwendi sense because esizulwini sengishilo ngathi akucelebrate usuku lokudalwa kwemuntu ngoba kukhona baNkulunkulu empilweni yemuntu kuchaza ukuthi umuntu asibonakali isigaba sakhe sokuqala asibonakali nesigaba sakhe sokugcina angevakala la ngevakala angivakalanga ukuphila kwaNkulunkulu Hallelujah. empilweni yomuntu akunayo noma akunaso starting date Jesus. futhi akunayo i-finish line yolusuku kuyavakala bazalwane Hallelujah. because wayekhona umhlaba ungakasekelwa akana minyaka yikusiva sithi ayibalwa iminyaka ubusuku abukho Jesus. there is no mathematics ezulwini ngoba noma nasiyilandzelela imaths yaNkulunkulu siyifunza iyadida ithi 1 + 1 = 1 Jesus. hallelujah Hallelujah. uthi maningakhohlwa lento yinye yokuthi kuyo inkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane lesizulu lelambazalwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa uyayibona lento ukuthi iyakukhomba ukuthi don't make a mistake that's why angiqabani nezinto debantu bazalwane but mina nje angikholelwa kulento ye study Bible ngicela yamethisa ngikholelwa because I don't know ukuthi you will study Bible from where to where who can say is congratulations ngoba so study Bible elistudishwa liyadliwa Hallelujah. awusanibonani bazalwane Hallelujah. into kumele uyidle iphile la kuwe because mayita kutshela ukuthi lusuku lunye njengezinkulungwane tinkulungwane tinjengosuku into longafuni tihluphe ngasho ukuthi there is nothing lekumele ingqondo yami ibe committed to count Hallelujah. as long saphila kufuna ngenza umehluko oh amen Hallelujah. ngoba uma uphila ungawenza umehluko it means usaphila esikhatsini sakho so that is why today bazalwane ngifuna siyibuke kabanti indzaba yesikhathi semuntu hallelujah mawufunda incwadi yamaHebheru hallelujah leko chapter number 12 kunala kuvetwa khona lokuthi kunemaqhawe enkolo yesivumelwano amen la ema abeketela likhona libandla
libhayibheli lami lithi abheka umuti lotaba umendi wawo lokuNkulunkulu uqobo lwawo. Uthi labanye bahlale emathendeni baze bafa kodwa bangawubonanga lo muti ngemehlo noma bangawuphathanga noma bangangena but still bekholiwe. Hey bekholiwe. Asengiyekele iBhayibheli basa. Ngikhulumela uNkulunkulu akufake kimi. Uma bekholiwe kunento lekufuna ivele empilweni yakho ikwethuse. Malithi iBhayibheli beke dinike isikhathi. Hallelujah. Umfunze kahle eGenesis ikakhulu ufunze la kunale minyaka yabo Abrahama nabo Noah uunderstand lokuthi kunalamadoda lema aze afa uvele omnye bathi uphile 999 years emile kodwa wangasiboni lesethembiso kodwa esikholwa emehlwakhe abhekile. Enhlitweni yami ngebazalwane singakaye emakhaya kuhlele lento yokuthi ngetalunga umuntu lo tawufika enkosini sola sebenzisa i-timetable yebuntu. Hallelujah. Angeke lunge ngoba uma Paul achaza indzaba yekuguqulwa kwemuntu abasidalo lesisha ku chapter number 13 ku verse number 4 kunento la ivetile wathi luthando luyabeketela. Hallelujah. Kimi kunamathelela amagama lapho ukuthi uthando lwenjani bazalwane. Umuntu lobeketelako enkosini. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ithi lengoma yesilungu lenhlelene yesilungu lethi besingathi lokuthi inkosi isibida nje uthatha isikhathi lesithe nithini yenzini niyakwathi ukuthi niyenzini sengidlulile njalo kuyabeketelwa. Hallelujah. Enkosini kuyabeketelwa. Hallelujah. Enkosini asizami Jesus. but siyabeketela. Hallelujah. Yabona bazalwane na uthola umfata kanje lendvodza nokuluka Jesus. baba bakhuluma bathi yes wenza nekadlamini le noma tani yabeketela manje indvodza yahamba kuzala. Jesus. Hey yabeketela. Hallelujah. Kusho abantu bemphakathi bakhuluma ku timetable yeluntu. Hallelujah. Bathi wenza njani? Ubeketelela ini? Njengoba indvodza ihambile ake njani yena? Akagana akahamba ngithi. Jesus. Wenza njani? Njalo nje kuseni kutawufika bomaketshawo ke sesi. Ibambe sesi. Jesus. Iba kulombeketelo wakhe kunebantu abamphekeletelayo akulombeketelo. Jesus. I-timetable yemuntu. Kwakuthi besingaphuma sivene basala. Hallelujah. Ngitelele lokho nje. Senkosini. Jesus. Kuyabeketela. Hallelujah. Buhlungu basenkosini mawubeketela enkosini. Noma ngafika umfundisi asasithandaze ngiguqe nithandaze. Lo tawusala beketela kuwe. Hallelujah. Lo thandazile uyahamba. Jesus. Wena usobizwe Jesus. lokubeketela. Hallelujah. Hey, osijasi. Hallelujah. Uyabona mina lemsebenzini wami la ngisebenza khona. So ngahlanza umnyaka we-35, yeah. Hlanza umnyaka we-35. Noma ngihlanza we-36 engikhohlwe. Lemsebenzi. Ungabala from 1990 to nyalo ngoba 33. 32 ne? Yeah. Uma sifika eCivic Center. Singena lapha bathi nangu Mthiyane. Ye wena usesela. Ngithi yes ngisesela bathi uyabeketela. Uyathi ngibeketeliswa yini? Ngibeketeliswa ukuthi ngoJuly kuthi 13 check which is double my salary. Jesus. Kule ndlela yokubeketela ngine motive. Ngikhuluma nawe. Hallelujah. Hayibo. Jesus. Wena uhluleke kubeketela wasowuthuka thina. Jesus. Kanti umuntu nomuntu unobizo lwakhe.
uNkulunkulu akambiza ungena kuposition yakhe. Hlala kahle inkosi la ikubeke khona. Uthi Hallelujah. nomnyene akabhala. Uthi ungahlala metiso kuba nemoya yembusi levuka. Hallelujah. Hallelujah. Bese lizulu wayishiya. Jesus, Uyi Jesus. awushiya kanjani ukushisa? Hallelujah. Sibizela ukubekezela. Singakakuboni esithenjiswe ko kodwa Hallelujah. sikukholwa. My Jesus. Hallelujah. Ayikho isalary ehlise siyithola. Hallelujah. Uthi na uthi linza isalary kungena inhlamba. Oh, Jesus. But kubeka. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Atobhala ko njengomhlonyeli. Hallelujah. Umlimo obekezelela imvula yokuqala neyokugcina. Oh, Jesus. Ukuze kugcine nakhona kuvu enkosini kuyabekezela. Hallelujah. Hallelujah. Because God's time Jesus. asifani isikhathi. Hallelujah. Isikhathi saNkulunkulu sithe shame. Isikhathi saNkulunkulu sithe abakufanele siyabona. Jesus. Akunakufanela because umuntu ofika enkosini uyakhiwa. Hallelujah. Umakhiwa uyashintsha. Jesus. Aphume even naku blood family. Hallelujah. Aphume emele liqiniso linjongo balinjalo. Hallelujah. Because enkosini kuyabeketela. Oh, Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Abanye baqala abanye bahluleka abanye behluleka abanye bakala isho ukuthi bayinkosa into ehlule emakholwa enkosini ukuhlala ndzawonye. Hallelujah. Hlulekile emakholwa kumela sima kuso. Hallelujah. Jesus. Uvikhola lithi I've been praying. Oh, Jesus. Thanda sesikhathi lesithe senyalo ngivile hayi umoya wami soyangivumela. Hallelujah. Oh, Jesus. Wakho Hallelujah. akusona isikhathi saNkulunkulu losebenzisako sakho. Oh, Jesus. Umoya waNkulunkulu leBhayibheli lithi mase ufikile uyawhlulela. Hallelujah. Akakho umuntu basala longacabanga ngathi insabatakha ngenwe emoyeni wakhe. Jesus. Hallelujah. Umuntu ongenwe emoyeni wakhe uthatha iposition eme bawe ngala eme nakungasahambe keme akaye emuva. Hallelujah. Hallelujah. Because siyamuzwa sibizayo Jesus. kule insuku sokuvela timpawu lethi sikhomba ukuthi sokuseduze. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lapho labanye babona lenye indlela kwangathi ingqonywa thina simi lapho balisholoko lisholoko Oh, Jesus. asijike. Jesus. uNkulunkulu makembona lento uthi into ebhlungu ayikho imbasela Jesus. ayikho ipayment Oh, Jesus. yokubeketela kwakho. Oh, Lord. Rather sell your body in order to convince God Oh, ukuthi ngifuna izulu lakho. hallelujah. Umtimba wakho ungakawuthengisi athi lo bhala kulahlekelwe nguwo Oh, ngenxa kaKristu akusilula kufika kuye Hallelujah. because bazakazi owe uNkulunkulu Hallelujah. but unezulu lakhe. Then wasuphendla indlela lefuna umuntu obeketela noma kusinza noma abantu bemhleka noma bohlukwana emhlabeni noma bafati basidivorce noma madoda kulahla but Jesus. continue Hallelujah. bamba iposition. Jesus. Hallelujah. Ayikho into lebhlungu njengesikhathi semuntu. For example, a lot of Christians bamakholwa amaningi angamafeyila babemlangeni nakufike kwento entinto kaNkulunkulu. But ku timetable yabo baphanchwana. I remember ngiseseya ngifunza lapha eSihoya kuMavula. Sasitathishela uthi lapha bathi ngithishela Mthiniso. Akungiprincipal. Isikole sakho la sasigcina ka standard 3. Isikole sasingena ngakora to 8. Jesus.
njalo nje 7:45 leso sikhathi phela nabantu abanemawashi bebangatholakala nguye lebengimbona fasele washe kuphela ngibona haleluya Hallelujah. njalo uma metiso soku8 yena bomkhanza hamba la evrandini la kule sikole aphethe umshiza wakhe ashonele because isikhathi sesikole seshayi wonke lofika nga10 to wayethola sibaqo haleluya sineke ngokuhlakanipha ngoba uma sikolo sinesikhathi saso nathi sinesikhathi sethu besithi singabona ukuthi yarra sawushayile 8 bese siyabhaca lapha emahlathini yebo lengikhuluma konje yavakala sithi singabhaca simele isikhathi leleni sinenyalo sebreak mina bengithi sani ya besithi neyiruses kuthi lesikhathi abantwana baphumela emaklasini metiso batodlala labantwana bese sowungena la kulabantwana but ungangenanga ngalesikhathi sesikole ingqondo ngoba ingqondo yemuntu nayimdududa ngesikhathi sakhe uqabanga ukuthi kuphelele khabo esikhathini sakhe kanti sisata uma sitilanze esikhathi sakhe lethi ngithi phela betiganga sibe sidlala kakhulu ibhola tata ngathi uyangena thishela besihlala emadeskini sine sihlala ngabo 2 sonke Mr. Mthiyane sowula kanti ungena esikhatsini Mr. Mthiyane hayi ngifike kutsala hayi asabe staff room vo beke bakulalise ebhenjini badonsa lokhu kushaya kwakho doesn't mean ukuthi you fix the time because emasilapha aleso sikhathi akushiyi ngiye lento liyalide lamethi sosikolo singasicethe awuthi ungahlala kube break uthi ngidawubuyela ngebreak ngiphinde noshaya bese uyajika hamba ekhaya asibe ekhaya sithatha emarek sodubula tinyoni noma sithatha emadoba sodoba tifish kusasa ngisabuyela because lento yesikhathi semuntu ayivi dangerous empilweni yemuntu Hallelujah. kusasa nasekumele ngiyo-honorisha isikhathi sesikole ngithi no ngengilo ndawushayela lelanga adabisheke lami I remember ngeke ngabaye bangibhedela enye indvodza ephethe sibhamu setinyoni ngoba bengihamba ngamadubane bathi lo mthathwe naye esikolweni wathi lo babe amagagula ngitshona wathi amyekele andi nedi nje kuphuma ngimhlaba phasi kale nhlaba angiboni ukuthi sibhamu setinyoni ngiqamana ukuthi njengoba kusibhamu ngaba senkingeni ngafostelwa kuyokwenda isikhathi sesikolwa ngisilahlile isikhathi sesikole uma ngifike esikolweni ngamukelwa ngashajwa sandlula sigwebo but angiyirikhavanga into lengilahlekele ngesikhathi sesikole wena inhloko yakho iqinile man ngoba isikhathi asimanga nasithi ubambe isikhathi ngoba senta njani a lot of people bamiste point labo ngenxa yoku-understanda isikhathi sabo kunesikhathi saNkulunkulu. I remember behluleka bangithwele ngedibhambo ngibeke esikoleni kodwa sangehlula. Hallelujah. Yakhumbula nangifike high school akhona ngaqhubeka kwabangiloko bengiphusha ngekhaya but nganginesami isikhathi kuqole tinyoni netifish la nebhola kusikhathi sabo ngaluza info lekumele nginike lebekade ngikufisa but mina ngibhisi ngesami isikhathi siye ezulwini ndababa asipheleli la. You know lendoda lebe phambi kwakho ngeke ikhole yokufaka ezulwini but the time of God will lead you yawufika kuye ibhlungu basalwana uthi Paul sinikelwa njalo ekufeni sinjengetimvu tokuhlatshwa inake lento sithi sishaywa sibe sibusisa because we honor our position. Hallelujah. Uyabona mina ngathi manje sine ngesikhathi sethu bothi na udoje esikolweni
So ungasekho vele uTabu uqale phasi lomnyaka loTabu. Wathi ungabona abantu besikole ubhaqu ungena ehlathini. Amen. Wathi ungabona abantu abesikole ubhaqu ungena ehlathini. Cabanga abatakwendayo. Nethi nabagqoka uniform, wena ugqoke ijezi leli lukathi ifish. Uqabanga wena nabo, ubona ukuthi there is a big difference between you and them. Because ulahle isikhathi sokufana nabo. God train me. Ngingaboni ukuthi uNkulunkulu uyangitrain. Wawubamela bayokhuluma uniform metiso bese bayabuya baqhamuka nebhola sebaye egroundini sengikhala uqala kuphumela ngaphandle la. Nababhizi bathi awubokuphi awusayingeni sengwejomo because we are busy with your time. Maningi emakholwa lalahlekelela izulu ngenxa yesikhathi sawo. Oh my Father God, abhizi asatisfya. Ngathi kutawuvakala bogogo anelisa inyama yawo. Ngoba i-challenge lesembi kwabo ibabitela kwekuthi inyama siyene kunemuntu lothi hayibo, hey my God, my Father, uyabona nokulunga njengoba uhlephe intombi mfo kuyafika nje ngolijamu ubathi uyanambitha ubathi ubheke etulu uvele nje ukuthi hayi man angimnike nje kanye ntathatha ngaqedza sengiyabuyela ngiyakholwa because isikhathi kumele sibanjwe ngoba siyadlula. Hallelujah. Hallelujah. Abeve banengani bantu labawe enkosini. Oh Jesus. Akeva nomngakhuluma uthini akeva unelulaka uyavutha egcineni ugcina kutshela Dlamini athi nento ungathi nikholwa kakhulu mina ngibatshelile la ekhaya ngathi sikholwa kakhulu sikholwa kakhulu. Hallelujah. Baba sikholwa kakhulu nedinkinga sehluleka kwena. Oh Jesus. Marakholwa Jesus. atotobele sengiyame Livangeli yinto lokuthi makusekuseni utshelele inqondo yakho ukuthi ngiqala phansi kukhonza ngiyaphenduka ubuke isikhathi sakho uthi hayi man njengoba ngiqala phansi angisasifuni lesi ngoba ngizindle kabi ngigqoke lesi because ngisibone sidokwa ngigogomba kanti mina ngimisa isore and so because ngihlulekile ukuthi control I lost my position therefore I repent qala phansi ngathi nama kuyafaka yabona apostoli akabhala uthi lo lesifuzena lo munye uthi bazalwane kwangathi nganifunisisa inzandvo yaNkulunkulu kuvuswe kini bapostoli labafana nebapostoli baqala ngabindi lithi laba bapostoli abazange ba-enjoy ifike yangishaya ngiqedza le kuthi abazange uthi baseva ipurpose yaNkulunkulu ngobheketela. In other words betishaya tinto kodwa bete njani sikhuluma nabafundisi intoni ngithi mina lo mnye watholakala sabhaqepha sesihlahla semthanyelo angumprofeti waNkulunkulu uthi kaNkulunkulu asabheni siyofuna lo hlobo lolo Jesus. Hallelujah. wahlala phasi kwemshanyelo lafika izulu ethewe wandani la Jesus. wathi yenkosi awungiqabangeli njengoba ubona baphele bonke wena uNkulunkulu kubungimi ngawubonga lo mshanyelo. Hallelujah. Kuthi mina ngiphephile la mshayeli wathi uNkulunkulu never ever stand up Jesus. hamba ufuna umfelo kade utakondla Oh kube ngikhuluma kahle noma ngiyabhetha okay Hallelujah. what
lithi wambeka khona ngasemfuleni angithi lithi wathi ngidawuyala emagwaba ngikuvileka lokuthi bahlupheka mnguni kodwa babekedela. They never ever enjoy, because nothing you will enjoy in this world. Bahlupheka angisho labe wanenwani mina Jesus. abahlupheki laba ngoba uthatha umholo wakho umixe kubo Awu Jesu. kuba indlu yenkosi yavuka. Hallelujah. LiBhayibheli lami lithi bahlupheka. LiBhayibheli lize lisikhothela ngaJobe. Aniboni ngani kuJobe? Oh Jesus. Wathi into dibhethe umfati athi hlohla inhlamba uNkulunkulu. Awu Jesu. Tawubona tawuphumula. Hallelujah. Njani tawufa. Oh Jesus. Ngoba into lephila kokumuntu idestiny yakhe kufa. Jesus. Ngithema ngikhuluma. Sithena ngikhuluma mathebula ngathi umuntu angaba naNkulunkulu ude sicala ude siphethe. Oh Jesu. Because uNkulunkulu ngialfa ngithi Jesus. and akuyena uNkulunkulu lo menza ithethayo. Oh Jesu. Lo ngamthemba kusuye. Let me tell you, ingolo sesomntweni lakho le. It's not God. If it's God, wangeke uhambe. Wala libandla selijika lonke liwa ndzawonye uyema. Njengamhlanga wasemandini kulethi kukhulu. Hallelujah. Because when awumeli bandla kathumela lizulu. Oh Lord. Kuyabida enkosini. uNkulunkulu into la iphefumulele kimi bazalwane simthandaza. Jesus. Ufe wabeka wathi iqumbi yamaKristu ashintshe indlela lakhonza ngayo ngoba ehluleke kuhlala la uNkulunkulu awabeke khona. Hallelujah. Angikhulume manga bazalwane tiyashaya. Umhlaba udlala uyavithika. Hallelujah. Umhlaba ufuna uholile. Holile imali ushisa la. Hlala phansi netisi uthi ugarabha inhloko. Uthi uthi phaphu khaza sokunganamali. Mhlaba lo. Jesus. Futhi awukubuti ukuthi utawuphila ngani. From mhla ka1 kufika lomnye mhla kathi awukubuti. Oh, But Jesus. ufaka wena nje la kule nkinga gqum. Hallelujah. So ufune abantu labamatiko lo beve bahlabela bathi ungena nathi. Ungena na. Ungena nathi. Kule. Sifune makholwa la ngeke asuke kulento. Hallelujah. Lento ayinambithwe ngumhlaba le. Oh Jesus. Oh, Hallelujah. God. Oh Jesus. Yoyi kumatima basalwa. Hallelujha. Dikathi dokutsa kwangikhisa My imizwa. Jesus. Kodwa kufuneka abantu abatawu-honorisha this position. Hallelujah. Oh Jesus. Yafuma ngishayekile. Oh Jesus. But ngizoma. My Jesus. Hallelujah. Noma behluleka. Noma baqala indlela ngidawuma Oh, Jesus. ngiba kule position. Hallelujah. Into evisemene ebuhlungu. Ngilale ukuthi abasekho baprofeti bokubeketelela kuhlupheka. Hallelujah. Wathi lo mnyaka Fundisi. Usahamba ngeAstra sonebandla. Jesus. Ngathi ngihamba. Wathi mfundisi 6 months it's enough. Ukuhamba ngeMercedes. Jesus. Athi emsebenzini imali basangangikhuphuleli seseyincane ayinele Mercedes. Mhla inela ngingayithenga vele. Jesus. Hayi ngesikhathi sawo. Ngiyalimada ne? Hayi ngesikhathi. Hallelujah. Uduba libandla ngoba ulethe into takho tesikhathi sakho ebandleni laNkulunkulu. Oh Jesus. Wafuna libandla liqabange njengawe. Hallelujah. Waliqinela ukuthi uNkulunkulu ukhulumile kuwe. Oh Jesus. Siyekele mabaso ukhulume kuwe, siyekele thina simlalele. My Jesus. Simve ukuthi usakhuluma yini ngale ndlela akhulume ngayo. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba indoda ikhulunywa kuwe hayi ngoba kumele tiye ebandleni. Qondzane nawe. Oh Jesus. Hallelujah. Yiko mina ngangitshela abantu ngithi uma uNkulunkulu aletha Samson bafundisi amletha Samson amletha la ebandleni laNkulunkulu wayengakho umuntu uNkulunkulu wayakha nje lomnye umlingo lokufuna emaFilisti abone ukuthi uNkulunkulu akafuna kwenze Oh Jesus. yiko mhla aya kuDelilah abazange
bamethembe badali bakho ucobuye ngoba Jesus. kwathi sizathu ukuthi ngimthanzile Awu Jesu. ayibona mfana manje Hallelujah. bangaka bosibahla ngibabonile bosibahla Awu, kodwa Jesu. ngithanzele lo My Jesus. uma wehla nelihumusho khuluma uNkulunkulu Hallelujah. uthi ngoba uNkulunkulu Jesus. kwakusifiso sakhe lesi Oh Jesu. bangaki bazalwane abantu abahamba ngenzalo yabo Awu Jesu. ungasi-involve hey Awu, angiyathemba Jesu. ukuthi iyavakala yini ungasi-involve entweni leyakhelwe wena Hallelujah. Hallelujah. yekele thina siphile la Jesus. Hallelujah. ngoba siyaphila ngesethembiso Hallelujah. lesiphiwe sona siliqiniso Oh Jesus. Hallelujah. asijabhisi kodwa siqine kwendlula intaba Hallelujah. Jesus. Mighty Jesus. Hallelujah. What about your journey? Oh Jesus. Hallelujah. Sihlabela kuthakala sithi awufuni kuhamba nathi Oh Jesus. awufuni Oh, yes, Jesus. Hallelujah. kuyaye ekhaya Oh Jesus. bazalwane siyamema nyalo sesinyomi labantu labandleni Oh Jesus. lalabale ngaphandle bathi asikhanza metiso sisephula babafika bathi "Eyi, into yethu ayifani neyabo batawuhlala Hallelujah. batawuhlala babuke kwenteka Oh Jesus. Hallelujah. Jesus. uma Jesu enathi tinto takhe tenteka kithi Hallelujah. hawu Jesus. kube bekade sifuna basalwa ngasikuthe kwasho umkami wathi ngasedebeni sibekete igqebhe letufika la ngoba Hallelujah. iprogram yethu ithi khula ntombi usebenze utabaneli kakho Hallelujah. ukhulu uqedze esikolwa kumele uyosebenza mfana bajabule bonyokona bathi hawu silindile uqedzile inkosi ithi come here Oh Jesus. Jesus. come here Hallelujah. Oh Jesus. inkinga yakho ujakile usuke wajakata into sikhathi sankulunkulu singakafiki Hallelujah. Hallelujah. can't you wait for God Oh Jesus. approval Oh Jesus. Hallelujah. angesabi uma ngifika sengiyathandaza Oh 1 Jesus. o'clock uma ngifika evangelini ngangingadi inkosi ukuthi ngibidelela Hallelujah. I didn't know but there is one thing lengayenda ngalahla konke Oh Jesus. hallelujah Hallelujah. Ekulungu. Ngalahla Jesus. I remember impilo yami bazalwane ibufakazi bokubitwa kwami Hallelujah. mina ngizange ngicompromise amangisindiswa futhi angizange ngilandelelwe ngumfundisi angilandelelwe ngana ibandla futhi ngoba ngaphenduka esigangeni inkosi yangitshela nje ukuthi lalela mfana wami kulahlwa konke ngalahla konke ngase ngibita amakwe mfana wami ngathi buya la ngahlala naye phansi uyangiva yini lalela futhi Jesus. ngaxoxa naye ngathi inkosi seyifikile Hallelujah. kodwa wena ngoba ngidalisa umfana ngeke ngikulahle ngidakuteka Oh Jesus. bathi nyalo ngeke ngilale nawe Hallelujah. inkosi ifikile Hallelujah. Ah, Jesus. Jesus Hallelujah. inkosi ifikile angikhohlwa uma ngikhuluma lokho ngibona emuva 1991 Hallelujah. inkosi yangethembisa ukuthi ngidaba nawe kuzobe sekufeni enihamba nami inkosi Jesus. listen carefully yahamba nami inkosi bafundisi kunemphako Oh wami Jesus. makwe mntwana nami ngithi sitawushaya Oh Jesus. ngathola imali nilahle konke Oh mina Jesus. ngilahle livangelanyana Hallelujah. yabona into lebanga nehluleka anilahli konke Jesus. mina ngalahla konke nembeza wami abangifakazi metiso ukuthi ngilahle konke Oh Jesus. ngachubeka njalo abalula ngibuye emsebenzini wayefika lo makwemntwana singene eklasini sifundisane ngokukholwa Jesus. ngimfundise ngimfake esikolweni a e i o ngokukholwa uyakuvisisa Jesus. nasicetha lapho athi bengajabula nje makwebhodi nangangitholela i2 piece ngisibone smart center ngidimali gijime ngovula i-account ngiswaphe card ngibuye ne2 piece ngimnike Jesus. ngithi ngizimdibana naye afake emabhruku Jesus. Hallelujah. angikhulume emanga Hallelujah. in
ngiyacela sisi ngathi angisalalani kodwa wena ndakulala ngabushaya Jesus. qokelani ibhuluku Hallelujah. azuphe emesitulweni ungibonile lapha ngasestation bohamba nakubani hawu uyangithinwa mina ubungwane bakho uyangithinwa mina Jesus. Ncena sihlale phansi uNkulunkulu uthi uyakubisisa sambe khoye sambe sekhoye Jesus. kusekusana basalwana Awu Jesu. position yanakeke Jesus. kwaba buhlungu empilweni yami nelanga lokugcina la angijikela ngetikhiyata serumini lami athi off wathi angithuke wathi sala silimanzini emetisi Jesus. ngacabanga ngathi konedita ka smart center ngangikweleta 3000 Hallelujah. 1993 Awu Jesu. Hallelujah. kwabuya lobumini ngathi uyabona nyalo ngofuna sibhawu Jesus. bonke le mali yami la imosha kangaka ngidlala nesikhathi sami Jesus. oh Jesu Hallelujah. ngidlala nesikhathi Hallelujah. ngoba umuntu akhe indlu uNkulunkulu angayakhi Awu Jesu. Hallelujah. Awu Jesu. Awu Jesu. ngawe enkosini for the whole 94 kodwa ngishumayela nguyise ukuthi ngaliwe hamba ngigole maphela nemahuhu ufuna ukushada umuntu osindisiwe Jesus. nanginambithile le nto manje akukhulu ngathi ngahlukana naye nethi ngoba bekho bengiphila nabo le bangakutshela nangaletha sozabile umuntu wami takutshela le ndoda ayihluphekile Awu Jesu. angihlanya ngathola umassemblies ngathi awufuni ukushada nami ngisindisiwe mina ngiyakholwa wathi yena osisi wami bangitshelile basebenzela ngetulo emsendini wakho wathi bahlele bakubona uphethe iBhayibheli nawuphuma nawubuya uphethe iBhayibheli mina ngithi inkinga nethi nawe ungakhipha 300 rand imali legweletwayo ekhaya kithi uJokulo sothotholo ngamfuna 300 rand abathi ngimphenye tibini athi ngiyakweleta bo smart center ngala abathi ngimphenye tibini Jesus. abathi ngimphenye ngithi metiso ngitawuphendvuka singashada Hallelujah. because uphendvuka ngiyakwazi Awu Jesu. yala nami Nkosi Hallelujah. yala nami Nkosi Jesu. Hallelujah. ngingasuki ku Hallelujah. wambuka nje uNkulunkulu because Nkosi yayadi ngesikhathi sayo kuthi indlela yami Jesus. yila ke ngithi ngathi nangifika eNatal Timothy wangishaya wathi sihlole wena ukuthi usentandweni kaNkulunkulu noma usiyo Jesus. aphithe kalahla konke ngaya kuNkulunkulu ngawutshela umassemblyisi wami ngathi buyela sesensindisweni uhlala eassemblies uhlale ndabuye ngikulanze umuntu okushada uhlale Jesus. wathi qoba ngathi wathi musinanyalo ngasiyabapha ngathi mani sisimani mani sengitholele impilo yase-assemblies mina buyele e-assemblies yohlala akangikholwanga basabona akangikholwanga ucathi ngiyadlala Awu Jesu. ngathi mina bongeke uligane lehedeni lasezayoni ukholwa wena gane njani ngitshela nini njani ngitshela ngathi bongeke haleluya Amen. emva kwaloko ngahamba naNkulunkulu hamba ke no beginning of 95 uyala Nkosini mlandela uMinkosi nyathela Minkosi ima ngicabanga ukuthi angikwati kudla sono ngikhona ngicabanga ukuthi angikwati kulingwa kwasuka ingwadla eqele kwami kwalahleka Jesu kwalahleka iposition Hallelujah.
wena Jesus. nguwe Awu Jesu. usuke wena wadibalela tinsuku Awu wena Jesu. labathe izwi lenkosi ungabi nenkinga nemuntu onenhlanhla embi kwakho wangakuva lokho Jesus. wathi nami ngiyakhona Awu Jesu. bangashada futhi nebosibadla siyahlabela sebangashada nje Jesus. into bona kulunga sikhona Awu Jesu. angeke Awu Jesu. sakho sikhathi siphambene nesakhe isikhathi Hallelujah. niko Bishop Thwala athi uma kumnanzi kuhlala nje sisi ugugele emthombini tshela uNkulunkulu ukuthi dlala injabulo ngozi sengihlalisekile mina Jesus. usincane isikhathi kwathi angisho ukuthi hayi wena khabo ukuthi nakuthiwa kunebesifazane nalabaduna kulombuso waNkulunkulu kulesikhathi saNkulunkulu bonke babitele kogijimisana nemadvodza emadvodza onke abitele kogijimisana nebafana yiko uyibona lento ukuthi iphambene kwakhuluma jele ngoba this time izi expire lento yemfati nendvodza sokunendvodza nemfati nemfati Hallelujah. Hallelujah. expire because i-understanding metiso singama-preachers asilikhulumanga liqiniso Hallelujah. sicabanga ukuthi kushada mizwa Jesus. hayi kuba nokulunga ngathi phela mina ngiyayazi lento ngeke ngenza Awu Jesu. so ulunywa yindvo esikhathi sakhe Jesus. kufuneka abantu abatawubeketelana namhlanje Hallelujah. mina ngiyasho ngithi kuyashaya Jesus. abangikholwanga abantu nangithi ngibuyele ngosini hamba naJesu Jesus. kwaba into ingadlamini ukuthi vele ngithathele ngumshana wakho kudala ngadlamini nangelo ladlamini kudala kwaba inkinga angathi noma isendeka yini yeje kwaba inkinga ngabathi ngiyathandaza wema emehlweni ami ngaka umfundisi ngomtshela ngase ngwini wathi ngathi kunentombi ayisula Jesus. wathi manje mfana ngathi nginyanya kabi intombazana Hallelujah. yapho seyangibula ngoba ngifuna ukubadubula ngesibhamu ngiphinde ngididubule Awu Jesu. ngathi ke sangifuna adeqele kwami ngifuna wathi yini mfana ngathi ngiphawula ufuna ingwazi ecele kwami thuka bangandanga wema ngabathi ngithathe emalanga ngabathi ngiyagonquka ngabathi Jesus. ngabathi Hallelujah. wathi umfundisi wathi Mthiyane sowukhulile ha manje hamba uthandaza ukuthi inkosi ifakazele ukuthi eniyafakaza ngaya kuyo ngamtshela history yami yonke ngasengithi but ngiyalo sokuchuzwe wena utomisa lo mbuso wakho she didn't know Jesus. I was shocked mangifika kuye ngathi uyafika wathi I'm tired ngomthula Awu Jesu. angifuni ukumbona la mase ngiyabona ke jele ukuthi wayithe calling uhlanganiswa abantu ngepurpose siyalwa sibange teacher ukuthi uphule tonke ngiyathenga uyaphula silwe kodwa masifika la sithi thwini Awu Jesu. uthi kushoda kuphi inkosi Hallelujah. sikhonakela kuphi moyingqweni Jesus. inkosi ikhona Hallelujah. ithi ngakhomba kune crowd yakhola ngoba iBhayibheli lithi sinefu labofakazi lelitawusukuma lime lithi sitake sibona wakhuluma umfundisi esilapha kaChief wathi bomthiyane labaqala ukuthandaza waqala na4 webantu sambuka nje ukuthi ufika apha ngalento yakhe leso akusiva ngelento yakhe lento gcila abantu waphindze washo nothi ngiyamangala namuhla kuthi okunesakhiwo la kaDanji usithole esilafieldini Awu Jesu. cela sithandazele Jesus. hlala kimi Jesu ngihlale umthanda wena Nkosi umthanda ngifale khathi lento ngiyifalekile Awu Jesu. ngithi abantu basalwa Hallelujah. labatawufuna kuma Jesus.
utshele uNkulunkulu Hallelujah. wathi hlala kimi nami nami ngihlala yathandaza Nkosi yathandaza Nkosi yathandaza Nkosi yathandaza Nkosi yathandaza Nkosi yathandaza yathandaza Sithandazela ukuthi siyema la siyema asisuki futhi asiyema uva asihlahli kodwa siyema thandazo umthanda umthanda Uthandaze egameni likaJesu. Awufuni kuba ingcenyelo umthandazo wena namhlanje. Sikhathi saNkulunkulu awusiqonzi. Hey. Lani kushunyayelwa kangaka ngesikhathi. Lani yaNkulunkulu. Kufuneka wena. Khona into longatheni kahle. Bathi uNkulunkulu ukubekile kulesikhathi. Labanye bahambile ngama-COVID. But isikhathi sakho awukahambi ngoba besingakefiki. It's your time. It's your time. Nangu umthandazo. Lenyete tinto aliphenduleki. Hayi bo hayi ngoba tiyaphenduleki. But akukaboni wena. Nasikhathi sakho. Can you join us? Can you join us? God bless you. Can you join us? Umthandazo wami Jesu. Hey Nkosi. Iwolona baba. Iwolo. Umthandazo wami Jesu. Ibandla lonke liphakamise idansi egameni leNkosi. Iwolona Jesu. Hey. Hayi umthandazo wami. Oh, Nkosi Jesu. Baba izwi lakho liyaphila. Egameni linamandla igama likaJesu. Moya ngcwele kaNkulunkulu. Moya wamandla namasu. This is a blessing from above.
babe siyemukela ngekukholwa babe livile isikhathi nakulendzawo moya ngcwele kaNkulunkulu naba wethu lo nemandla uNkulunkulu wasezulwini sikhathi sekumanifesta babe intsandvo yakho kubo sifikile babe babusise ngamunye nangamunye egameni likaJesu Kristu lophilako babe wethu lo nemandla uNkulunkulu wasezulwini uthe babaqonde isikhathi ngoba kubuya kwenkosi sekusedudane moya ngcwele Jesus Christ of Nazareth busisa inceku yakho babe busisa abantwana bakho egameni likaJesu Kristu live lakho babe lithole indzawo egameni likaJesu Kristu bless them in their going in and bless them in their going out each and every day of their living bayethe ncaba yethu luthumo lonke malibe kuwe Jesu wethu manje kusekwe kuna phakathe libandla lonke lithi amen egameni